reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti z'akadasohoka muryango mugari bavandimwe ba TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi cyane utasanga handi uretse no kuri TV Duniani Kote. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 2025, tugarukanye cyitwa updates, tugarukanye cyitwa makuru adasanzwe utasanga handi uretse no kuri TV Duniani Kote. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Twihuse cyane rero turaza kugaruka ku ruhande rw'isike cy'u Burundi cyatangiye kurasa mu baturage bahariya muri Minembwe, nyuma yuko umutwe wa M23 wigaruriye imisozi myinshi itandukanye yo muri Uvira, nyuma yuko umutwe wa M23 wigaruriye Kavimvira, ukigarurira Kawezi, ukigarurira Kiriba, ukigarurira imisozi nka Kirungu, Kitara ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Uvira. Ingabo z'u Burundi zigakizwa n'amaguru zigahunga umujyi wa Uvira zitarwanye, ariko abasigaye mu misozi yegereza Kingwengwe, abasigaye Kihande, abasigaye Kidija ndetse kandi n'abasigaye hariya muri za Karemberembe, abasigaye za Kagogo, abasigaye mu mirambi yahariya za Fizi, batangiye kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge babahohotera nyamuneka, ngo bari kubitura umujinya uko M23 yigaruriye ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Sud Kivu, cyane cyane intara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane biriya bice bya Uvira. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'umutwe wa M23 wapfushije uwitwa umukada mukuru w'umutwe wa M23, tuze kumenya ese uwitwa Paruku wari umunyamakuru ukomeye hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'iki, byose turabyinjiramo tuze kubabwira uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe turi buze kugarukaho, turagaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ibyo Perezida Everest Ndayishimiye yavuze cyane avuga ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda hagati yacyo n'igihugu cy'u Burundi hagiye hagaragaramo icyitwa urunurunu cyangwa se kutumvikana gukomeye, cyane cyane hagiye havugwa ugufungwa kw'imipaka, ariko leta y'igihugu cy'u Burundi igashinza igihugu cy'u Rwanda ngo gucumbikira bamwe mu bitwa ngo abagambanyi cyangwa se abanzi b'igihugu cy'u Burundi babarizwa mu mutwe wa Red Tabara, ndetse kandi leta y'igihugu cy'u Burundi ikagenda ishinza leta y'igihugu cy'u Rwanda ngo gutoza bamwe mu bitwa impunzi z'igihugu cy'u Burundi bakabashyira mu gisirikare cy'u Rwanda, ngo ndetse kandi bamwe ngo bakabohereza muri M23. Ibi ngibi igihugu cy'u Rwanda cyagiye gihakanira hejuru kivuga yuko igihugu cy'u Burundi kiri gushaka amakimbirane, kandi nyamara nta kintu bimaze gukurura amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi n'igihugu cya Repubulika Prota n'igihugu cya Repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Ariko cyane Perezida Everest Ndayishimiye we rwose nyuma yuko bafashe Uvira, nyuma yuko yavuze yuko umutwe wa M23 nufata Uvira ngazakora igishoboka cyose ngo nawe agatera mu gihugu cy'u Rwanda aturutse mu Kirundo, yarabyivugiye rwose sa magambo sa makabya nkuru nyamuneka. Yaravuze ati mu gihe M23 yafashe umujyi wa Uvira, nanjye nzarasa nturutse mu Kirundo ndase muri Kigali. Ati Kirundo na Kigali ntago ari kure cyane, nanjye nzarasa nturutse Kirundo ndase mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo gukorwa n'isoni rero uyu mugabo rwose witwa Perezida Everest Ndayishimiye nyamuneka, rega ni n'umusirikare di murabizi neza ko yagize no kuba umusirikare, ariko nyuma yuko rero gukorwa n'isoni na discours yavuze avuga yuko umutwe wa M23 ufata Uvira ngo nawe azahita arasa aturutse mu Kirundo akarasa mu gihugu cy'u Rwanda, asa naho yatangiye kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo amakimbirane afitanye nacyo ngo na amakimbirane yaturutse ku gihugu cy'u Rwanda. Ese ibi byose Perezida Everest Ndayishimiye kuki ari kugenda abitangaza, cyangwa se aya magambo yose Perezida Everest Ndayishimiye ari kugenda agarukaho ari guterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo rero uwitwa Reverend Kuriyo umunyabanga wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwegura. Ni nyuma yuko mu ishyaka rya CNDD-FDD hagiye humvikanamo icyitwa umwuka w'urunurunu cyane mu mikoranire hagati y'icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igacumbikira aba FDLR benshi. Nyuma yaho uwitwa Kisekedi Shirombo, nyuma yuko imiryango mpuzamahanga yagiye ikora ubushakashatsi kuba FDLR benshi, uyu Kisekedi Shirombo acumbikiye hagiye hakorwa icyitwa ihindaguranya cyangwa se gufata bamwe mu FDLR Perezida Antoine Felix Kisekedi Shirombo akabahereza igihugu cy'u Burundi. Biranazwi cyane yuko support zagiye zitandwa cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bashyigikira uyu mutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze genocide yakorewe abatutsi. Ni mu gihe kandi turi buze kwinjira cyane mu nkuru nyamukuru, turinjira
muri Kivu y'amajyaruguru tubabwire imisozi yafashwe muri Rubero, twinjire mu misozi myinshi itandukanye yahariye muri Warikare, tubabwire imirwano ikomeye yabereye i Warikare ndetse kandi ikaza gusiga umutwe wa 23 wigaruriye ibice byinshi byo muri Warikare. Ibi byose turabyinjiranamo neza kandi turinjira mu mujyi wa Goma, tubabwire imikwabu yakozwe nyuma yuko umukada mukuru w'umutwe wa 23 wari umuhanga cyane rwose, uyu bivuga yuko ari n'umujyanama mukuru w'umuyobozi wa Perezida wa Alliance Fleuve Congo ariwe Colonel Nanga, bikavuga yuko rero nyuma yo kuraswa gukomeye uyu umukada mukuru ariwe Paruku rwose biravuga yuko 23 yafashe icyemezo cyo guhita ukora umukwabu mu mujyi wa Goma. Imikwabu yaciye ibintu ahitwa za Rusayo, ahitwa za Rutoke, ahitwa za Bukumu, ahitwa za Kayembe, Mukakatindo, ahitwa za Karitsiye Birere, ahitwa za Mugunga muri Goma M23, nyuma yuko hagaragaye yuko ngo hakire ikitwa Aduyi cyangwa se umwanzi M23 ngo yatangiye gukora imikwabu idasanzwe. Iyi ni imikwabu yiganjemo cyane iyo gushakisha ikitwa za Wazalendo ndetse na bamwe ngo mu ba FDLR bitsimbanye imbunda hariya mu mujyi wa Goma, bivuga yuko bashobora no guteza umutekano mukeya, nubwo umujyi wa Goma ubona yuko umutekano urimo ku kigero nibuza kingana na 70%, ariko umutekano ntabwo ushobora kwizerwa neza 100% nyuma yuko n'abayobozi bakuru b'umutwe wa 23 cyangwa Alliance Fleuve Congo batangiye kuraswa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru dufite atariho ivumbi na rikeya, igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDNB biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko mu gihe FARDC ndetse na FDNB baba bambuwe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane iriya misozi y'Iminembwe, imikoranire hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC hashobora guhitacishwamo akarongo amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'igihugu cy'u Burundi agahita ahagarikwa muri rusange. Ayandi makuru rero dukesha imboni zacu ziherereye mu bice bya Zawalungu cyane cyane muri iriya misozi turibuze kugarukaho cyane itandukanye cyane muri abyerekezo bigana za Budodo, mu misozi ya Zangweshe, mu misozi ya Zanduba n'ahandi hatandukanye. Hari amakuru angeze aka kanya, nyamuneka njye mbabwira nti amakuru mba mfite na amakuru abayizewe, nagiye mbabwira nti mutandukane n'amakuru y'ibinyoma, mu joining iki kinyamakuru cyacu kirarwa inshinga no kubagezaho amakuru yizewe kandi utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari urarwa inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Ahitwa Warungu abarundi bagera kuri 219 biripotinze mu mutwe wa 23, nahitwa za Gombe, Izege, Bihamamba, nahitwa Bugobe ku muhanda Rutunguranye 5, nahitwa za Kabisimbi abarundi rwose bamanitse amaboko baravuga bati M23 nyuma yuko idukubitiye Uvira, ikadukubitira mu misozi y'Iminembwe, ikadukubitira mu bice byinshi bitandukanye. Gahunda hari no kwiripotinga M23 yungutse abarundi barenga 200 biripotinze nyuma yuko M23 itsinze igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC mu mujyi wa Uvira. Navuga yuko iki ari igikorwa kidasanzwe, ari igikorwa gitangaje cyakozwe n'icyama cy'umutwe wa 23. Navuga yuko ibi ari ibyishimo bidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa 23, ariko none bikaba gahinda kuko imisozi imwe n'imwe hano muri Minembwe cyane cyane iriya misozi ya za Kapanga, Nembo, Kitopa, Milanga, Biyendo, Kisekwa, Ngomeyano, Ibashilo, Tubangwa, Tulambo, imisozi myinshi itandukanye ya za Kakuku na za Kamombo, Luwelela hafi imihanda nka Rute Nationali 5 ujya mu byerekezo bigana Kiyanda na Mulungu na Sakakwa nahitwa Sibatwa, Luwako, Kalenga, Kiyanda, Kishula, aha hose abarundi baracyahagaragara ndetse kandi baravuga yuko ikitwa urusaku rwa bombardement rwumvikanye mu misozi y'Iminembwe ahitwa za Sibatwa nahitwa za Luwako. Aba ni abarundi bari kurasa ku ruhande rw'ikitwa societe civile, bikavuga yuko ari abarundi bafatanyije n'aba FDLR bari kwitura umujinya uruhande rw'abaturage b'abanyamurenge nyuma yuko M23 yigaruriye umujyi wa Uvira. Ni urugamba rero rutoroshye, ni urugamba ubona yuko M23 nubwo yigaruriye umujyi wa Uvira ariko intambara yo iracyakomeje mu misozi itandukanye, kuko imisozi ya za Mayamoto, imisozi ya za Mwana, Kabilomba, imisozi itandukanye ya za Tulambo, imisozi itandukanye ya za Kiyanda, imisozi itandukanye ya za Kalembelembi, Lulimba, Mula, Kalonda, Kigulu, Manji, Makungu, Manzanza, Makula, Matombwa, imisozi ya za Lamazani, Kampulu, Mulumba, ahitwa za Lundula, Sandwe, Mubimbwe, Mutunda, Kasowa, Tengo, Mukena n'ahitwa Mashamba. Hose abarundi bari kuhagaragara, bikavuga yuko rero igisirikare cy'u Burundi cyo kidashaka kuva kwizima
kuva ku izima bakavuga yuko ngo nyuma yuko batsinzwe n'umutwe wa M23 ngo umujinya ndetse kandi n'agahinda bagiye kubyitura abaturage bavuka hariya mu misozi y'Iminembwe. Ni mu gihe kandi M23 ndetse kandi na MRDP twirwaneho bo bavuga yuko ngo mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba gikomeje kugaragaza yuko gishaka guhangana n'umutwe wa M23, ariko nanone igisirikare cy'u Burundi kikajya kurasa ku ruhande rwa societe civile. M23 biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo hari abasirikare b'abakomando barenga 3600 bavuye Bukavu berekeza mu misozi y'Imwenga hari hafi y'umuhanda route nationale kabiri bagana hitwa za Kamitoga na hitwa za Mikungu na Yamoya na hitwa za Kalole. Bikavuga yuko FRDC rihishe mu misozi yegere hari ya za Shabunda ahitwa za Lungungu ahitwa za Kamundala ahitwa za Kalima. Izi za FRDC zose ndetse na za FDLR FDNB bari guhunga abasirikare ba M23. Bikanavuga yuko kandi ngo iki ari igitutu gikomeye cyane leta y'igihugu cy'u Burundi yabwiye abasirikare barundi bari mu misozi y'Iminembwe bababwira bati niba babakubitiye Uvira bakabakubitira ahitwa za Mwenga bakakubitira ahitwa za Walungu, mwebwe igisigaye ntago ari uguhunga urugamba ahubwo icyo mugiye gukora nta kindi mugiye kugerageza gushotora umutwe wa M23. Abasirikare ba M23 bari mu mujyi wa Uvira mu byerekezo bya hariya za Kawezi abari za Kavimvira nibagira ubwoba baragerageza gukora igishoboka icyo ari cyo cyose babatake baturutse mu misozi ya Uvira. Hanyuma rero imisade y'abasirikare ba M23 iri za Uvira nihamara gucika intege bati igisirikare cy'u nacyo kikavuga yuko kiri bwongere gukora return back cyangwa kikagaruka inyuma kikohereza imisade y'abasirikare baturutse Bujumbura ku muhanda Gatumba berekeza hitwa za Kawezi na hitwa za Kavimvira. Ariko navuga yuko ngo iyi ni operation navuga yuko ari y'ubujiji igisirikare cy'u Burundi kiri gutegura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni operation bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi kitari buze gushobora na gatoya. Ariko nanone nubwo turi kuvugana igihugu cy'u Burundi nubwo muri kumva ngo abasirikare babo bari mu Minembwe bari kurasana bikomeye ndetse kandi bari gutera abaturage bakabica bakakora n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bafatanyije na za FDLR, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi leta y'igihugu cy'u Burundi bafunze umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage mu gihugu cy'u Burundi abatuye za Bujumbura hariya mu byerekezo bigana hitwa za Kinanira, abatuye za Bigobe, abatuye za Maramvya, abatuye za Buringa, abatuye za Bubanza, Muzinda, Manda na hitwa Gihanga, n'abatuye za Musenyi, Manda, Buramata na hitwa za Mudubugu na hitwa za Gihungwe. Aba baturage bavuze bati twebwe twahahaga ibiryo biturutse mu misozi ya hariya za Uvira ndetse na za Minembwe, none turaza kubaho gute niba leta y'igihugu cy'u Burundi yiyemeje gukorana na leta ya Kinshasa? Ubu akakanya M23 ikaba yamaze kudufungira amayira, igihugu cy'u Rwanda cyaramaze kudufungira amayira, tuzahahira hehe niba tutaturuka Kirundo ngo tujye guhahira mu gihugu cy'u Rwanda, niba tutaturuka Bujumbura hano za Murambya, za Rukaramu, Buringa, za Kigobe no mu misozi ya za Rubirizi, za Nyamabuye na hitwa za Kinanira ngo tujye za Uvira na za Minembwe tujye guhaha? None biragenda bite ko leta y'igihugu cy'u Burundi igiye guhura n'ikibazo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bagiye kwicwa n'inzara? Ni mu gihe kandi rero nyuma yuko ibi byose bibaye igihugu cy'u Burundi gifunze umupaka, biravuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi abona babwiye batuye za Rubirizi, Muzinda, Nyamabuye, Musenyi, Manda, Rugazi n'abatuye mu misozi ya za Murambya, abatuye mu misozi ya za Ruziba, Buramata, aba bose baravuga bati twebwe twambariye noneho gukora imyigaragambyo yamagana uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, dore yuko n'ishyaka rya CNDD-FDD ryatangiye kuvuga yuko ngo ridashaka gutanga umukandida Perezida Evariste Ndayishimiye mu ishyaka rya CNDD-FDD kugira ngo aziyamamaze mu mwaka wa 2027. Nyamuneka rero ibi bintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nagiye mbabwira nti intambara yo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo izateza ikibazo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abantu benshi bantera amabuye baramakanya, babonye operation zabereye Sake mu misozi ya hariya za Bugembwe na Busangara, mubona operation zabereye mu misozi ya za Mushaki. Ngenda bibadondosha mbabwira operation zabereye za Kamanyora hariya za Rushuru, operation zabereye za Kagemere, ndabadondosha mbageza hafi umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hariya za Nyakakoma, mbageza za Ishasha, za Ngirwamarehe, Kagera n'ahitwa za Kinyambuhu, mbere ku buryo M23 iri kugenda ikora akazi kadasanzwe yigarura ibice byinshi bitandukanye. Muravuga ngo Bukavu nizafatwa, ndogenda babwira ni uretse Bukavu gufatwa ahubwo na Uvira ni mu gihe gitoya. Ariko aka kanya turi kuvugana ahubwo intambara yarenze kuba ariyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC n'abafatanya
abafatanyabikorwa babo, ahubwo yabaye intambara y'akarere kuko igihugu cy'u Burundi aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira ndetse kandi yabuze ayamira nyuma y'uko M23 yigaruriye umujyi wa Uvira. Aka kanya turi kuvugana abaturage bati twebwe turakora imyigaragambyo ubufatanye bwa leta ya Kinshasa na leta y'igihugu cy'u Burundi, ubufatanye bwa leta y'igihugu cy'u Burundi n'ababirigi nta kintu y'uko kudufasha ku ruhande rw'abaturage, ahubwo abayobozi nibo bari kugira gutya bagasabura mu nduru, kandi nyamara twebwe turi kwicira isazi mu maso. Mwagiye mubyumva yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ashinjwa kuba yarafashe amwe mu mafaranga yahawe n'igihugu cy'ububirigi kugira ngo ashyigikire FDLR, aya mafaranga akayakoresha mu nyungu ze. Nyamuneka ibi bintu rero njye mabwira ni tujye tuvuga nubwo tuba turi kuvuga amakuru cyangwa nubwo aba ari isaha y'amakuru, ariko nanone dushyire no mu gaciro tuba abantu. Nagiye mbabwira ni Perezida Evariste Ndayishimiye aba bana ari kuroha mu ntambara yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uko umunsi ugenda uzaza undi ikizavamo nta kindi bizatera agahinda ikitwa guverinoma y'igihugu cy'abarundi, bizatera agahinda abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ibi bizarangira uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye abaye unpopular cyangwa se yanzwe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu byatangiye nyuma y'uko abarundi babarasiye mu misozi hariya za Minova, abarundi babarasiye ahitwa za Kadahandwa, abarundi bakabamana mu misozi ya za Karehe baberekeza mu byerekezo bigana za Bukavu. Ibi noneho nongeye mbisubiramo, abarundi babarenza imisozi ya hano za Uvira baberekeza Bujumbura. Nakubwiza ukuri yuko icyitwa igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FRDC bongeye gukwira imishwaro, bongeye guhura n'icyitwa gahinda gakomeye. Ubu leta y'igihugu cy'u Burundi yabuze ayicira ndetse kandi yabuze ayimira muri rusange. Nababwiza ukuri yuko intambara yahinduye isura ndetse kandi intambara ku butaka bwa Kongo yongeye gukomera cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mbadondosha kandi mbabwira uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nshuti z'akadasohoka muryango mugari bakunze ba TV Duniani Kote, njye mbabwira nti njyewe icyo mbafite icyitwa report ya risasi na majeruhi. Muzani icyitwa report ya risasi na majeruhi, abasirikare bagera kuri 93 baguye mu misozi iwarikare nyuma y'urugamba rwabereye ahitwa iwarikare mu misozi yegereye ahitwa za ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye byahariya muri Warikare. Ni mu gihe kandi intare zasarambwe nubwo zafashe ibice byinshi bitandukanye byo muri Warikare, nubwo urugamba rukomeye cyane muri Warikare. Nk'ubu turi kuvugana imisade y'abasirikare ba FARDC ikomeje kugenda iyongera mu misozi yahariya muri Warikare. Aka kanya turi kuvugana imodoka ndetse kandi ni cyitwa ibitwaro bya muzinga biri kwerekeza ahitwa za Mutakato, ibindi biri kwerekeza ahitwa za Taweza. Ni nyuma yuko umutwe w'intare zasarambwe ahitwa za Maremo Peti ndetse n'ahandi hatandukanye ma 23 ikomeje kugenda ihoreza abasirikare. Mbibutsa yuko abasirikare ba FARDC bamaze gutanga icyitwa report cyangwa se baripotinga abasirikare b'abarundi bavuga yuko abarundi bagize uruhare mu gutanga Uvira, ngo bo badashaka yuko abasirikare b'abarundi bongera kwigaragaza ku mirongo y'embere ku rugamba mu misozi ya hano muri Warikare, muri Kivu y'Amajyaruguru, byabari muri Bero n'ahandi hatandukanye. Nshuti bavandimwe muryango mugari, reka njye mbabwira nti kubana nanjye nta kuntu bisa rwose kuri no murongo mugari. Mbibutsa kandi nanashimira abakunzi bacu bahereye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahereye mu gihugu cy'u Burundi bagegeza kudusangiza amakuru ku kino kinyamakuru, tukabahereza amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote, umurongo mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe muri rusange. Ni mu gihe kandi twihuse cyane, ntago ndi butinde, ngira ngo amakuru y'ingenzi yo nagiye nyacamo cyane. Hari amakuru angeza aka kanya rwose ntagomba kuva muri studio ntababwiye. Amakuru angeza aka kanya ni ku rupfu rw'umugabo witwa Paruku, umugabo bivuga yuko rwose yari afite akamaro gakomeye muri Alliance Fleuve Congo. Ni umugabo warasiye muri Goma, urupfu rwe rwavugishije abantu benshi cyane. Reka nduvugeho gakeya kuko nagiye mbona abantu benshi bavuga batari ko kuki mutari kuvuga ku kintu ku rupfu rw'uno mugabo witwa Paruku rwose waguye muri no mujyi wa Goma rwose. Paruku rero yishwe bikomeye, arashwe n'abagizi ba nabi mu mujyi muri no mujyi wa Goma. Ni uwitwa Paruku. Reka nze muvugeho gakeya rwose mbere yuko mva muri studio. Paruku yarashwe ariko urupfu rwe ruteye agahinda kuko benshi bibajije bati se ni wazarendo. Nagiye mbona n'abantu benshi cyane bavuga cyane ku makuru barwanya umutwe mu 23 bavuga ati cyangwa se wenda yakoze n'icyaha M23 niyo yamwirasiye, ariko ndabibutsa yuko Paruku uyu nguyu yarashwe n'abagizi ba nabi bo mu mujyi wa Goma, bigatangazwa yuko ashobora kuba yarashwe na bamwe mu bantu bahawe amafaranga na FRDC cyangwa na leta ya Kinshasa kugira ngo uno Paruku azaraswe bikomeye cyane. Kuri uyu wa kane kuri uyu munsi rero ihuriro rya AFC ryemeje iyicwa ry'umukada waryo
Maglo Paluku wahoze ari umunyamakuru muri Kongo yarasiwe mu muhanda w'Igoma kuri uyu munsi. Ndetse kandi Maglo Paluku Kavunga wari ufite imyaka 58 wavutse ku itariki ya 12 Ukuboza 1966 uvukira Butembo, yari umuntu uzwi cyane mu muco mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yari umunyamakuru, umwanditsi, umusizi, umucuranzi, umunyarwenya. Ni nawe kandi washinze radio Kivu ya mbere, igitangazamakuru gikomeye muri ako karere. Uyu wari wegereye Colonel Nanga, yari yarabaye umujyanama mu by'umuco ndetse n'ubuhanzi muri Minisiteri y'Umuco ya Kongo mbere yo kwinjira muri Alliance Fleuve Congo ba M23, nyuma yo gukora nk'umuyobozi mukuru muri ministeri. Muri Nyakanga 2024 Maglo Paluku yakatiwe urwo gupfa mu rubanza rwaburanishijwemo Colonel Nanga n'abandi 24 baburanishijwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Gombe, bakurikiranweho ibyaha by'intambara, ubuhemu ndetse kandi no kugira uruhare n'inyeshyamba mu burasirazuba bw'iki gihugu. Izina rye ryagaragaye ku rutonde rw'abaregwaga 25 ndetse n'uwahoze ari perezida wa Seni Colonel Nanga n'abayobozi benshi ba Alliance Fleuve Congo. AFC M23 ivuga ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi iperereza ryatangiye kugira ngo havumburwe abiyishe inyuma y'urwo bwicanyi, nyuma yo kwihanganisha ihuriro ryose ndetse kandi n'umuryango wa Maglo Paluku. Reka rero twifurize iruko dashira Paluku, kandi tubabwira yuko rwose amakuru yacu arakagaruka. Murakoze cyane inshuti bavandimwe ba TV Duniani.